la cable la ton da dolo kita me government atum pen important ki pio ida aputat si non bang ili tu bang kaci song dia pan mate pressure ki pg ardi ili tum kaci bija pan si ili tu bang ke la so digital bang ili tum pom nang ko kasi ili tu aprang si bang ke mang kondo amri chen thong si haladat mang kondo kita me communication na bang asap to gap dok ko pene job si ini apa ke kopai ke me ada jirikin deng ko se kono ladak adima bang si ladak korte media ke claim atu claim bang ko tum bang cap house net cap lapen bang cap atu ladak kalong nang cetudun si pinia ni bang ke itu la so West Karbing Long Digital News Forum asap branch abang si pini kan ada nang senong nang kasi na sulong nakatu kami na sulong doan man peng kithe central committee pen ke bang la penili pen bang rapet district committee nakatu kami doan na panstame akiro pino la pen anparta madak tibok terai nantum man peng kido abang tu bang doan stame nantum apor subta kita be apor nang cipi tu pen nang ka citong na por nang tumapan akiro department no na sipini ya bangke jasmet nada kaching room inang ko central committee la pen district committee pen dat jirikendeng karang ke klebang putu pen nang kaching room ka citong abangke il tu madak so ke form ya panse sabran so ke seng ya panse pini de tu bang lo na sila so sab sudah dapat panse na nilang ke project ko Pini Ladakh nilitum Karbeng Long Digital News Forum ahin pen la pen West Karbeng Long District Digital News Forum atum kichipatir pipon ajoksi nilitum la bangso KDNF anso si jakong la pen ke aruarim kichipaong je phanpu sinitum Pini Ladakh jirikindeng aha warlong stame nilitum KDNF jirikindeng Digital News Forum amhang pathek lo labangso jirikindeng Digital News Forum ahin pen si labangso hawara lo rat kidu kisum pen danglok kaching thur gawi lapenan parda kapre kisung an sidame rat angno ke banje phansi alang le tuma hin pen si klempon po lapenan parsta labangso Karbeng Long Digital News Forum akimanga bangke kaikis tame itum rat atuma phan akimang ben sinilitum seng pon lo posi rat akisung do ans tame nilitum ahok abirta lapen ke klardak abirta ke pachetak je phansi nilitum Karbeng Long Digital News Forum ahin pen ke mang pon lo asi Pini Ladakh jirikindeng hawar long stame nilitum ke seng pon ateng pen aladak samsing ing ti phan nilitum meipu arpu pek pon lo lapen bangke secretary nam yang te rensing milik rensing tiron alang li phan bangke nitum secretary pe ponlo pen kapre alak dolo si lapen tum labangso jirikendeng Digital News Forum long advisor aphan bangke ke hai dak jirikendeng thana chairman lo borsing ti ke hai alang li phansi niletum appointment pi ponlo alang li tum dak kechok che kelele bidi suri do ans tabe alang li phan chiki chethan ben si claim pon rapet pokusi nitum ding the pon lo